To je najbogatiji klub trenutno i od kada postoji Liga prvaka. Sa najvećim proračunom, sa najvećim investicijama. I gledao sam ovdje Barcelonu, koja je iznimno jaka i koristim priliku da čestitam na onoj utakmici ovdje i ekipi Vardara, koja je zaista borbeno igrala, dobar rezultat, dobra atmosfera. To je dobro za rukomet, to je dobro za makedonski rukomet, to je dobro za sve nas, za sport. Tako i kad treba nešto pozitivno reći, treba imati sportskog duha i to reći. Duga je Liga prvaka. Ja osobno mislim da su to dva kandidata, najveća kandidata, apsolutno, za prvaka Europe. S tim da mislim i ja osobno, možda zato što imam tamo 3 moja igrača sa koje sam jako vezan, mislim da dajem prednost Parizu čak. Dugo je prvenstvo, ne zato što su oni sada sezon na zadnjoj prvenstvenoj utakmici jako uvjerljivo pobjedili, najuvjerljivije kao da se dižu, ali dugo je prvenstvo. Priznaćete imati prva krila olimpijskog pobjednika Unrubiju i Abaloa na krilu. Imati najboljeg igrača, je bio proglašen najbolji igrač svijeta, Hansen, prestivac Danske. Imati Narcisa, imati 3 isto tako jedne velesile rukometne kao što je Hrvatska, Vorija, Gojuna i Kopljara. Imati Cazara u rezervi, Gunarsona, prvog pivota Islanda na klupi iza Vorija. To je igrački kadar koji je jako širok. Mi nemamo pravo na puno pogrešaka ako hoćemo biti kompetitivni. Pogreške, greške. Nemamo pravo na njih. Na što manje. Biće grešaka, naravno, ali što manje. Ne možemo i ne smijemo si dozvoliti luksuz da u napadu prodamo lopte, a da obrana gine. Mi moramo nekako njihovu kvalitetu sakriti, da tako kažemo, a našu dignuti. A to ćemo sigurno moći sa jednom disciplinom, taktičkom, sa jednom velikom borbom. Poglavito imamo i 2 problema, to nije ništa novoga da vam kažem. Mali Mirkulovski se i na svoju odgovornost uključio se u utakmicu u Švicarskoj, eto, opet je povređen, ne znamo šta će na kraju biti, a imamo problema i sa Atmanom koji, vidjeli ste da nije korišten puno niti u Švicarskoj, a još uvijek trenira posebno ili reducirano i tako dalje.